Whakalawala atu hanei ha te tolo te wala tālan te tupu ke la te e moi pule pōnei. Ko I pungi au tu loto e whai top komole ne hoko mai tai wakalele moi tā atu ai tai whātu whiwhini tolonga whuma whitu hana tau ke motu ko New Zealani ke lata ai moi tau kumianga ke hana malolo sino. Amanaki ke maloloa ia moi liu mai ki Niue. Ne whakailoa mai whamole ai e whakatuwhano Niue ke aho hongwhunu mahiwa ia masi e tāpatanga tupe ne kua whuaki mai e whakatuwhano ha Japana ke lata moi whakawhawanga moi maua whalu e tau koloa ke lata moi tāwhale malolo sino ke lata moi aonga tokolunga moi aonga tau whanau iki ha Niue. Ne whakamōli he ambassador ko Ijo Koichi e tau tupe whuaki ne he motu ko Nisilani tali mai e whakamōli ai Kayleen Tasmania, ulu whakatūna whahinga hoa Ministry of Social Services, e aho whaia mosi I Niue. Ko e katoa toa he tau tupe kua manaki ke whuaki atu ke whae whakakotama, ko e tahe seo whituwhunu maona e awhe, ona seo me whanwhunu ma whae e tau tālā. Ko e tau tupe nei ke whakawhua ke whane malolo sino he aonga tukulunga, mai mua whuke tau koloa mo whakakoloa ke whale nā halau tūru. Ke mai ke tau whanau aonga tokolunga, mai tau whanau aonga iki, mai tau whai aonga ke whakaonga ke iliwekia ke halau tūlu, a tau malolo sino ha koe taha, ha koe mena taha ni e wharenga ngauha Niue ko Niue Full Hospital. Ne tuku atu e lilifu ki pule e sauni tonga tule, ko e ki pule he whahenga hoa Natural Resources, ke lata mai whakatuwhono Niue e tamana tu whakaue, ke whakatuwhono Japana, ke tau tupe ne ko whuaki mai, ke lata mai tau malolo sino he tau whanau, mai tau tangata he motu ko Niue. Tokolonga lo tolu tau mamatua mai tau whanau kua tolo atu ke tā tuwhatuwhaanga he tau whakamailonga, ke tau whakakoanga Centre for Excellence in Information Technology ke aonga pulotu USP. Whakahoko ai e tuwhatuwhaanga he tau whakamailonga nei ke lo tolu tau whanau whakaako ke Niue Public Service Building I Whonokola. Ko tau whakakoanga nei ni whakatupia I whakatuwhono hai initia. Ko lilifu Excellency Mr. Mudash Badashi ko ia koe komisina tokolunga hai initia ki Niue. Ne puhala mai hana tau whakaue ke tau puhala Zoom tuku mai hana tau manatu whakaue ke tau whanau whakaako mai tau takitaki ha kua kautu e tau whakakoanga nei ke he motu nei ko Niue. Toko hiwa lau tolu ni maua tau whakamailonga ko Certificate in Office Automation ni huku i e sikeli waka lau tolu he whainga hua pisinisi ke tuku atu e tau whakaue ke tau whakakoanga nei mai amanaki ke matutaki atu e tau whakalaulahianga ke tau whakakoanga nei ke diploma mai degree. Toko whitu ala tolu mai whahinga hua whakatuwhono ko moa e kautu ke tau whakakoanga ko Certificate in Office Automation ni huku i e manungi moka pohianga ala tolu ke tuku atu e tau whakaue ke tau whakakoanga nei mai amanaki ke whakatumau e tau whakakoanga pehe nei. Toko tahania ia ni maua e tau whakamailonga ko Certificate in Database Management System ko whanuma sione holo. Whakauia ia ke tau whanau ko kautua lau tolu ke tau whakakoanga nei. Pehe mai komisina aida tālangi he kesi ke hana whakamatalanga ko whiwhilahi ia ha ko tokolonga a lau tolu e tau whanau ne ko tau se tau whakakoanga nei. Ko I aho tu loto e whai tapu kua mole ko tau se ai e whainga hua leo tā whakalilifuanga mo I tau omonuanga he toko tolu tangatanga hua fuau mai whainga hua leo. Tokolonga te mga whao mai tau kapisinga ko tolu atu ke whakamoli e tau seanga nei ke whainga hua he tau lekua tupu whakaofo. Whakis manatu ai whoki e te takinga hua leo ko Tim Wilson hanga o ia ke hana tau whisanga hua fōu ko lalafi atu ke whainga hua leo. Koe kauei, koe kau whakamoa, he tau ngata mai tau motu kehine o mai ke ngā hua mai tau leo. I loga hawha Niue, hawha Samoa, hawha Niue, hawha Tonga ngā hui nei kei koe monga whakapai ke hau e tangata tunga e tangata whisi ke ngā hua mo motolu. Mi taki lahi ka tatai e tau leo ke tunga ka hai tau tangata nei rana whai motu. So ka pehe whai kau whisi, poki kau Samoa, kau Tuvalu, kau Tonga, ne nofo mai ke motu si mitaki foki ni ke whai leo ne o mai he tamana kau ia. Ke whakamoka tonga hua mo tonu, me ki foki e tangata ia, e leo ia, ke along matai he whainga hua nei, ke whakamahani mo e tau tangata mai tau motu ia, mo e ke langwatai mo e tau tua mo e whalanaki he tau kau ia, mo tonu.
Kua whakaue whoki li lifu palemia ke lau tolu nei kua loto toa ke heke mo tau tangata ngahua leo leo. Nā kai ni ke heka o ngahua fuou kai pia whoki ke tau tangata ngahua leo leo whakamua kua whakatu mau ke tau ngahua ke leveki e mawhala mai hata tolu o mutu. Ko hiki ke anga he tau matangi mo i tau le kua tupu whakaofo ko lauia ai he waha mo i tau mamui tangata. Ko whakahoko ai he whae ngahua fofua matangi mo i tau fuata he ekalesia Niue, tā siwi anga whetoko ke tau rolongo mo i tau kōli whakamotu ke Alpha Yumu he whae tupu ko mole. Koe whakawea manatu mai aho ke ponataki e mui fuata ke he tofia kalai mete mo hiki ke anga he matangi. Tokong fulu mataha e te matakau mai he te maanga kua tolo atu ki whale kahua tua mai whakakesi ai e tau lot matala tuai ko puhala mai ai ke tau lolongo Niue mai tau kori tā me. Ko kisia ke maameha hona e furufuru ala he tau leo lolongo ko whasi bawaki ke whanau mai matapatu manatu e aho. Pia whoki ke tau kori Niue ko whakakesi mai ai he tau matakau mai he tau maanga. Aho nei ha hai ai e whakakiseanga ke whakawhituianga ha mautolu koe whahinga hua fofo matangi mo ha mautolu tau matakainanga ki loto he whakatuwhono pia whoki ni mo e matakau he tau fuata he ekalesia Niue. Si koe kakano ia ne tausi ai e whakaholoanga nei ke whakamanatu ai e aho fofo matangi he lalolangi. Koe whitungo whamataha ai nei e tau he kamatai e tau fuafuanga he lalolangi. Si koe tau aho ua whamatoro e mahina amasi, he tau osi ne whawhamanatu ai e aho nei. Whakaue lahi ma tau fuata, tau maanga, he motu ko Niue, ko maeke ke kauwhalataha e tau toru, ke whakamanatu e aho mahuinga nei. Si amanaki ke manuina mo e whiawhia ai ha tau toru a Paul he po nei, nā kai lahi e tau tupe ke tutongi atu ke amtoru, ke hamtola tau mga aho, mo hamtola tau whakauka, mo hamtola tau kawa. Kai koe tau taonga, he hata tolo motu, hanei ni kua whakako i amtolu mai hamtola tau tupuna, mo hamtola tau asafo ki loto he tau maanga te ki taha. Haia e mana ne mua te mahuinga ke he hamtola tau mamui. Whakakisi manatu ai whoki e lili whakawako ni leveki atu ke he te fuata he kalesia ke Risano Niue ko Christopher Langiono he awhiawhia. Mo he ana te manatu whakaue ke he atu hau ko lifu whanguhake tau whakahaloanga pia ke whakatata e tau kuri Niue mo e tau lolongo. Mai hingoa he tau whanau fuata, me tuku atu tau manatu whakaue, i lunga e tau tolosi, haka mahani he whakamalolo ang, ke he tau mamoi, he tau whanau ke he waha kua hoko ki ai. Si hai ai e tau seanga ia he whainga hua, mo e matakau he tau whanau fuata he kalesia Kirisiano Niue. Ke whai ono anga mata atu hau, hako e lahi ke he waha, mo e hamtolo tau mamoi, ko e no nofo ni hamtolo ke he tau telefoni, mo e nā kai mai ke hamtolo ke mamoi, ke he tau tutuanga, hui he hamtolu a tau mamatua ke watu ke tau vau. O watu ki tahi. Kai no nofo ni hamtolu ke tau loto kaina. Siko mena haia ni hama mana ki ai e tau tolu ke hawhiafi. Ke mai ke tau tolu ke whakakisi e tau tāleni ni hahai ai i hamtolu. Koe puhala whee ke whakahaunga e tau tolu e tau tufunga he atua. Koe matangi, koe mahina, koe laha. Si pihia whoki ke funua. Pia foki ke tofia mai moana puke lahi. Poke puhala whee ke maeki e tau tolu atu hau. Ke tauwhi e tau tolu e tau taonga motu. Tau taonga he ha tau tolu e tau tupuna. Ha tau tolu e tau mamatua. Mai ama manaki atu e tau tolu ke hawhiafi. Ki a whetoko e tau tolu ke tau anga motu e tau tolu. Whetoko e tau tolu ke he wanga hau Niue. E la ngaki hake e tau tolu e wanga hau Niue. Kua tu whatuwhai e tau palepale ka mata mai he fufuta whakamua ke tau lolongo Niue. Manga ke toro aki ko mutalau. Manga ke ua aki ko alofi ua. Oe manga ne kautu ko hakupu atua. Moe matutaki atu ke tau palepale ke lata me tau kuri tā me.
Koe tau kori tā me Niue. Tu tōru a koe ma tamakautonga. Tua e maanga ko awasere o ne pat. Koe ne kautu koe maanga ko hakupu atua. Kua whakakatoa toa e tau whiawhia he pōnā ke te manatu whakaue mai he Director General Dr. Josie Tamate ha kua kisia e kau whakalataha e tau whuata mo e taunga hua kua whakawhita me whahinga hua fōwhanga matangi. Whiawhia haia ma takainanga mo e tau whuata kua malolobi hia mo e fulufulu ala ha te toru a taonga. Koe tau lolongo, koe tau kōri. No fo isi tu furu ha ko sino he whanonongo he tau kupulolongo mo tau kori he tau tola tau whata furu ala haia e atu hau tupu hake sia manaki ama tau whanau whata atu hau he tau whata ke manatu e mutoro he tau kupulolongo kua whasi ke lata he mo e whikau nei koe ngahua mahuinga ke late mo mutoru, ko mutoru ka whakamalolo, ke leveki mo e pui, ke leveki mo e whakamalolo ke tukuongo, po ke taongo atu e tau tutala, po ke tau matakupu, ke leveki tau tolo takitakai motu. Hako hiki anga he matangi. Pēnā hatu tōlo tau wāla tālan tutupu ke lata mo i puli pōnei, ato liu ke whiluia, ono whā mo i monuina.